Evo najinteresantnijih detalja na ovom meču. Pokušaj Kamare iz 8 minuta. Lak posao za Đokatovića koji se posle tekako razbranio. Umeđu vremenu bila je još jedna tamo situacija za Partizan, onda i ovaj pokušaj Hadži Bulića i situacija kada se okliznuo Danilo Mihajlović, glavni arbitar ovog duela. Ovo je gol, pre toga je imao šansu Nemanja Tomić i to strašnu, a onda ovu situaciju pretvara u pogodak Raščić. Od 20. minuta vodi Novi Pazar 1:0. Čovjek koji je došao iz Olimpika iz Sarajeva postiže na svom debiju gol. Sa druge strane, posle prodora Lazevskog, prilika za Stefana Babovića, ali odlična intervencija Bulatovića. Ovo je već prvi od detalja iz polovremenu gde je Miljković hteo da šutira, na kraju se ispostavilo dobro asistirao, nije bilo ofsajda, to iz nekoliko uglova. Tuturić je taj koji je bio bliži golu u odnosu na Dijaru. Od 48 minuta, evo pogledajte ovdje, gde stoji Tuturić. Od 48 minuta, dakle, rezultat je bio 1:1. A onda još jedna šansa za crno-bele, Dijara je pokušao, a Đokatović još jednom dobro intervenisao, pa onda ovaj slobodan udarac koji je izveo Nemanja Tomić, međutim živu loptu hvata Đokatović. Do kraja utakmice Partizan je imao još nekoliko situacija iz koje su pretili, ali eto na premijeri, na debiju Avrama Granta, neko bi rekao samo nerešeno ili nerešeno u Novom Pazaru.